تعارف بين زينب ومريم. Zaynab va Maryam o'rtasida tanishuv. Zaynab: Ma, nima? Ismuki, ismun, ism. Ki, sening, qiz bolaga nisbatan. Ismuki, sening isming. Masmuki, sening isming nima? Ya, ey, sodiqati, sodiqatun, dugona. I, mening, sodiqati, mening dugonam. Masmuki ya sodiqati? Sening isming nima, ey dugonam? Maryam: Ismi, ismun, ism. I, mening, ismi, mening ismim. Ismi Maryamu, mening ismim Maryam. Zaynab: Ma, nima? Ismu, ism. Abiki, abu, ota. Ki, sening, qiz bolaga nisbatan. Abuki, sening otang. Ismu abiki, seni otangning ismi. Ma, nima? Masmu abiki, otangning ismi nima? Masmu abiki ya Maryamu, otangning ismi nima, ey Maryam? Maryam: Ismu, ism. Abi, abun, ota degani. I, mening degani. Abi, mening otam. Ismu abi, otamning ismi. Ismu abi Mahmudun, otamning ismi Mahmud. Ana, men. Ana bintun, men qiz bolaman. Ana bintu Mahmudin, men Mahmudning qiziman. Ismu abi Mahmudun, ana bintu Mahmudin. Otamning ismi Mahmud, men Mahmudning qiziman. Masmuki ya sodiqati, isming nima, ey dugonam? Ismi Maryamu, ismim Maryam. Masmu abiki ya Maryamu, otangning ismi nima, ey Maryam? Ismu abi Mahmudun, ana bintu Mahmudin. Otamning ismi Mahmud, men Mahmudning qiziman. ما اسمك يا صديقتي؟ اسمي مريم. ما اسم أبيك يا مريم؟ اسم أبي محمود. أنا بنت محمود.